Anya laki din! Nagalaam iti lechon manok, ili na anak ko. Pangala ako mangay tatang. Ginatang ko Nagalaam iti kwartam. Nagsweldo ak iti Facebook tatang. Aya, Oh, kita ano mano. diyak mo't mabasa no anya dagita. Dayta ti sweldo tatang. Dollars dayta. No i-convert mo iti kwarta tayo, ay kadakkel matan na dayta. Ada kayang kasta. Ada. Sige, agtugaw ka kidi tamangan tayon. Agarami dakmanen iti content ko, kalpasan ti panangan tayo. Hello guys! Adda tayo manen dito'y garden ni. Anyet, kunam Elena. Ni, adda kayo matgayam di tanana Lilia. Garden may kunam mo dita. Nagkamali akla ang ijay nana. Day, anandom tayo bidbidyo maya. Content lang dito'y nana. Anya, Anya nga tano pati da kayo kat i-video nana. sa mo i-post iti Facebook, kasta. Wan, isong mati uso ita. Anya lakit din ayan Ay, isa adan, di nakibidbidyo. Diyak kaya tamay pupost ti rupak dita Facebook. Killjoy kayo matlaunay nana. Ibidyo, ti garden may no kaya mo. Ng pag-aasim ata di mo pakialala ti rupak. Nakababain mo no makita dagiti kalugaran tayaw. Okay nana, wish granted. O sige, aglisi kayo pa'y nga rod dita, taag video akpay. Naa? Bakit? Napanan ni nana. Aday dya garden. Anya ka no taramedi na ija. Diyak mo di namat iba ganoan niya. Amo na ka ding adda bagya. Ne, ada ayala kay? Adda ka na Iso masapul ng agsagana tayo. Tama nga no napigsa ti sumangpot na bagyaw. Sumurot ak nga rod ka ni nanang. Ibagak nga agawi dan. Amangan numabayagan kit di ijay kat agtudoy tinapigsa. Amangan no anya pa'y timapasamak kan kwa na. Wan, nasaysayat pa. Agsubliak mo't lang iti barangay hall no madamdama. Tagpamiting ka no ni kapitan. Apay nga itaka lang ang nagawid, Elena. Naggapam. Anya lakit din lakay. Kasla di ka na irwang mo. Naa. Naggapo ak ijay garden danana biring. Nagarami dakla ang iti content. Content. Pang-reels ko Anya? Ay naawanin ti adu pa asao. Amok mat lang ang adi mo amo ti may papan kadagita abanag. Una yan dayta. Naadik ka mutain. Kita ma. Ang mga nuintun madamdamakit. Kumkompormi mo tinti. Pupus mo ditang. Wan ka di, danag mun aya. Huwag ngayam. Isambot mo ti aglaba. Tanay. Adda ka no mo ti bagyo na. Una yan. Pati pa naglaba na, i-video na. Pang-reels na kanong araw, tatang. Tiltila mo't mapampanunot ng aramidan. Bayan tayong tatang. Agsusweldo ngamin iti Facebook. Iso kasta. Aramidan na amin para iti kwarta. Dahita nga rod tatang. Ang baybayan tayo pailaan. Tinapatag kit awan pa'y impos na kumporme. Sa pala kumaa, tasan ang mapasamak ti kasta. Nakababain no bilang man. Matutudo matan. Saanan ang makarwarda tao? Anyaman nga tanay at mai-content. Makay. Agapay na bate ang kape. Adda pa mga lakay titasam dit na. Di nakdisturbon tadda pampanunuta. Ni tatangay ba kay? Di pa'y simang pa'y. Aywan! Amo ko no anya ti i-reels ko itang aldaw. Anya laki din bakit? Sa bali mo ti bagbagam nita. Sa bali ti sungsung ba mo?
Ni tatang ko nakapay saan pa asimang pay. Ay unay kan, adda ka din ni tatang amakit-kitam. Si kam, Awan nga rod, iso nga rod asal salud sudin ka. no awan ni tatang amakitam dito'y balay, kaya't naasawan, saan pa'y asimangpet. Nyalakit din na yan. Awan mo ti ko na mamapan mo sa batay. Amo mamatuto daw. Dahil ta cellphone mo pa lang, mati dumdumugam dita. Agpangpanunutak nga rod iti pagkwartaan. Sa maysa, di ka agkasta-kasta, tamairan-ranod ka mat iti susweldo, iti Facebook. Awatan man ito'y ginatang ko akarnere kay anak ko. Ni, nabasbasa kayo, tatang. Napigsabat nga todo na. At dati payong, ngam di mo't mapayungan na tatudo. No apay nga minasaan ani Elena timbaw nyo aging matang, tatang. Busy mo't nga rin cellphone. Ay, cellphone la ka na yun ay. Anyalaki day. Di ko na itay, kit agaramid ka no iti content na. Content la ka na yun ay, tatang. Di ka man kontrabida dita si Karike. Nako, agkulimagtan. Ang mga numaasar kat makabulan tuman ti unget na kadata. Manganin ba kay? Umuna kayon kinitatang. Na, apay, di ka pa inalpas di tayo. Saan pa eh? Ay, unayin ba kay? Mano nga oras mo dita? Kasta talaga ah. No nga minawanin ti may content mo, husto, di mo ipilit. Ay na, di ka man disturbo. Adda nga rod na panunot ko nga i-content. Anya laki din aya day ta content makauma. Anya lakit din, Ricky. No awan ti susweldo iti Facebook. Awan na, saan tayo ang makaraman iti lechong? Ni, anya nga dito impose ni Elena. Anya di impose na, biring anak ko. Adamat gayam narga ay adaga iti asidagda nanang. Kitaan nyo ti video nga impose na oh. Ay wagag paisaw. Sapay nakapigpig sa tito daw. Dayta ba jay kalsada iti asidagda. Isungag paiso nanang. Ay kasaritam nila kay Mau. Tay baga nakadagiti padada nga opisyal. Tapno amoda nga adda narga ay jay. Ay, wan nga rod nanang. Sapay igit ti kalsada. Nakitam ka di ti reels ni Elena, duro lakay. Saan pa'y bakit? Anya ti reels na yan? Ada impose na anarga ay adaga lakay. Ijay, Ija si dagda. nan, kita ko man. Dayta ni o. Kaano pa dayta? Kita ma. Bet samat ita ti nakakarga iti post na. Ipakaamom ko makadag iti masagnan tapno amuda. O sige bakit? Ibagak to tapno pagtitinulungan dadalusan no sumardang ti todo na. Uno saan? Mapan ko kita ang damdama. Nasaysaya at pay lakay. Anya ti imbaga ni Duro, bireng. Mapanakitaan no kasanunanang. Ay nasayat mo't ang arod no kasta. Tapno maaksyon na nadagaws. Sapay igid ti kalsada. Wan nga rod nanang. Kaasim mo't dagiti magmag na iti dayja kalsada. Ay wan Pitak-pitak no kwa. Ay wan gayam. Ada in-deliver ni Susana puto dita. Order mo ka no, mate. Ay wan. Ada pa'y sopas nanang. Makan kay tulatan no kayat yo. Umayak man tatablas. Anya ti masapol mo kagawad Doro. Nakitak timpos na Elena iti reels na. At dati nargaya dagay ti asidagyaw. Ngam awan mo makitak. Awan ba nargaya dito kagawad? Anya nga rod in reels na. Sapay pityamat idikalman ti inkarga na iti pos na. Ay, Jack ambo kagawad. Jack nakita dahil tapos. Adda ka din ni Elena. Mabali na makasaritak. Rimwar itay simbardag ti todo. Apay ka de. Kaya't ko lang maamuan no nangalaan na iti dayja video. Amangan ko na kung no video dayja di napalpalabas at tawag. Dahil tati Jack ambo kagawad. May salaang ti sigurado. Awan nargay adaga dito bandami. Dahil tuyeng ti bagbagak. Agsubliak tulangan no dan Elena tata kami tagsarita tata. Ay word
Nasasayaat pa eh. Tapnoan muna ti ibagbaga na kada kayo. Anya ti may imbaga ni kagawad, tatang. Di may papankan iti daga anargaay dito'y banda tayo. Nay, awan mo ti amo ka nargaay dito. At nakanumot in reels ni bakit mo. Anya? Isumot imbaga ni kagawad duro ita. Ay, naglokon. Amangan mo no video dahi tayo di pa'y. Pitsan lang ang adlaw ni kagawad. Letamot lang agtaatap eh. Ang mga no recycle video lang datay. Ang tikunan ni kagawad. Kat pitya kanu ngamin idikalman ti inkarga ni Elena iti dayapos na. Anya laki din ni bakit. Agpus pa'y lang ngamin iti kakasta. Naimbag kumano yung karga na ti husto a pizza. Tapno sana nailawan ni kagawad ngayon may dito. Uwan nga ron anak ko. Sapay ada binagkan ni kagawad apala itay. Agdalus da kuma. Ngam outdated magayam da dya video. Agar aramid da itang Elena. Napudot man ang ti ulom ang nagawid lakay. Awan mo't gayam tinargay tas sidag da Elena bakit? Anya kay nga ro post na. Ang mga no video da dya idipay. Awan siguro ti may content na iso akasta. Ay una yan dagita content creator. Mangilawlaw ang damat. Awan nga ron. Sapay pityamat itaatawan ti inkarga na itipos na. Ay una yan. For content purposes lang gayam dayjay. Kaya't na siguro tag-viral ah. Ay ag-viral iti kasta nga aramidan na. Para lang iti kwarta agulbud da. Unay matindag ita content creator no maminsan. Kas dalamang lukloko iti kasta nga aramidan da. Dahil tangarod bakit? Naimbag kumaan yung karga na ti husto apit siya. No kaano na pasamak dahil dyan. Tapno ammo tayo mag. Apay, anya ti impupos mo iti Facebook mo, sika? Anya lakit din ay ariti. Apay kasta ti panagsasaom kanyak. Kat awan mo't amok abasol ko. Imay ni kagawad duro dito'y balay itay. Apay ka no? Kaya't na makita ti nargaay adaga dito'y banda tayo. Tadda ka numot ti inreels mo, ngamawan ti nakita na. Na, asino nga min tinangibagakan ko nga umay ditoy? Kas na ko nakitayay, nakita dati inreels mo. Sapay pizza ka no, idi kalman ti naikarga. Anya lakit din ay di damat urayan nga daag text kadakwada. Kaano idi pa'y dayya na pasamak. Anya laki din bakit? Idi pa'y magayam, nga mapay nga impos mo pa'y laangay. Tidakis na, pizza pa'y idi kalman ti inkargam. For content laang nga ro dayjay. Para lang ti kwarta, kasta teramidam. Trying hard kalaunay mo. No idi pa napasamak, ikargam ti usto aday. Kan numabalain, di ka mangipopos iti kakasjay. Nang runa no kasto at chimpaw. Tapno sana may lawlawan na iti masiknan. Adat ni kagawad duro iti salas. Ne, anya ter aramidin ni kagawad duro dito balay tatang. Kahit nakaama ka sa rita. Anya? May papaniti anya tatang. May papan itimpos mo arils. Ha? Dahil tagamin. May sakabat arupat kwarta. Para lang tipasweldo ni Facebook. Tiltila ipupos mo. Ilawaan mo matpiman na giti masiknar. Agraman na giti kalugaran tayo makakitkita. Aring na fake news ta impos mo. Takamalimot yung karga mapitsa. Hay! Ag fact check da ngamin ano kaano ana pasamak. Es, li mo man ikalintigan tibidot mo. Tati yung kargam itipos mo kat pitsa ita. Ti amuda akit na pasamak ita. Rumor ka tag sarita kayo kin kagawad. Sikat ti makaammo kag palawag kay kwada. Kagawad. San ang sayati kasi nga naramid mo ah? Pasensya kayon kagawad. Nagbidutak. Nangalami ti dayja video ah. Naggapo mo lang iti Facebook kagawad. Nakitak nga impos dagiti daddo mga content creators. Iso nga impos kumutin na. Ay naapo. San ang sayati kasta? Amuyo ang matutudaw kasta pa lang taramidan nyo.
Agbalin kayo moten abulsag para lang iti kwarta. Mabalin mat nga ag-fact check kayo kagawad. Kat nupit chamot ngamin itatawan ting kargam iti pus mo. Ti panunutan mi a viewers agad itala nga napasamak na dyan. Pasensya kayon kagawad. Inton sumaro no, siguraduhan nyo akumpleto kanong gusto tayo pupus yaw. Di kay mangipos iti kamaling impormasyon tanay. Mailaw antipada yo tao. Huwan kagawad, saanin ang maulit? Rumbang lang. San adakas no kahit yung tagril so nag-content. Ngam kompletuan nyo ti pupus yaw. Kan siguraduhan nyo ahusto tapno awan ti mailawlaw na pada yo tao. Saan lang ati kwarta swilduan nyo iti Facebook ti panunutan nyo. Huwan kagawad. No daddo mga min, kumpormimat ti maipupos. Uray bidtot, sige lata, tapno lang ag-viral, kan umado ti engagement. Iso nga min ti uso ita kagawad, ngam amok itan, saanin ang maulit tinapasamak. Adda ti kwarta iti reels sa kunada. Ngam saan aya nalag-an ti ritna no ti kwarta asusulduan nyo iti Facebook. Kat saan anaggapo iti kalukwan. Kan panangibabay ni ti pada tayo a tao. Kagawad. Sakbay nga agpos ka. Siguraduam ahusto ti impormasyon nga ipupos mo. Tapno saan ama ilawan. Wano mabiktima iti fake news ti pada matao. Di ka agbalin abulsat para lang iti kwarta. Anya laki ding. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay Panang Tarabay. Anya laki din. Bambi, ada customer. Ay kata si kasuomon Ay ba nakpailaang met. Jak kaalaan na di abakit. Ha? Nakasungsung. Sino aya bakit tidak takamatang? Ni Ma'am Alejandrina. Anya? Apay. Awan lang atanti sa bali a parlor, mabalin na ang papanan. Kun nga rod Ala, ingkasi kasunan. Imbagkan ka at kabaalam adanggayan ti ugali na. Pag gumamot mang tin ititip. Numero 1 mat nga ron ako ripot. Gagangay ti retired a principal. Bakit pa'y gayam abalasang? Iso matlaga super nakaungungit Nagkrigat sa laan ugali na. Good morning, ma'am. What is good in the morning? Nagpintas ka. Ay na. Bagay ko ka di mo lang na ito'y suot ko a bestida. Awan, ma'am. Bagay mo. Bagay mo. Kas kalamapan mangisuro manen. Ang retired ako na. Kastoyak ngamin idingagbadbado, numapanak ang trabaho. Amok ang mama si kagat retired principal. Agpakidayak man. Ay na, ma'am. Adaan mo ka style ni Kida, yabangay ka. Sigurado pumintas ka pa eh. Anya day tangay style. Diyan ngay natadang ti ipos na Kida eh. Oh. Papintasin na kada diyan style, ma'am. Tiawag da jacket killer bros. Kailan, bros? Sige. Padasak man day ta. Ang medyo dangin hina na, ma'am. Ang sure na sure mo ta pumintas ka. 999, ma'am. Swerte ang numero. 999. No problem, Bambi. Kat no magusto ak ti arabid mo, agsubli ak tumanen dito'y parlor mo ngagpakitay. Ay, buena mano, swerte. Sige, mahal nga rin, ma'am. Agtugaw kan. Dahil sa ganat na gamit ko. Sigurado am anay sterilize na gitagamit mo, ha? Okayness and boom! Pak! Ganun, ma'am. Alejandrina. Lalpasan the killer bros mo. Tangsi takiday. Nagpintas ka, ma'am. Pang Miss Universe ang peg tikiday mon.
Bagay ko ka di mo lang. Of course, bagay mo, ma'am. Pimintas ka pa'y nga rod. Oy! Umasidag ka man dito, girl. Darasam! Anda pukpukisa. Apay ayan. Bagay na ni ma'am da ito'y kiday na. Saan ka di? Ha? Ay, wan! Pimintas ka, ma'am. Ay, okay. Manungay ti bayadak. 999 lang, ma'am. Aha. Dahito iti 1,000. Ay na! Thank you, ma'am. Keep the change. Wow, galante! Galante. Amom ka diti agkwenta, Bambi. 999 ti bayad jay kiday ni ma'am. Sangaribo ti inted na. Piso lang ti baryana. Galante. Tumala ka man. Mano ayat ti bayad ti pakiday? 60 laan san ka di? Ah? Ayunan niya. Oh, di super duper sobra na ito yung bayad na. Negosyante ka talaga, Bambi. Drinuwing lang, matikiday na. Plus sales stock. Naka 999 ako na bigbigat. Oh! Magic Banana! Umay kayaw gumatang iti Magic Banana! Pang pa-good vibes, pang papintas iti kudel para ka iti babae. Ken kang ronana, pang paragsak iti biyag. May kayaw nalakalang, presyo agawid. Ay, umay kan Miss Beautiful. Umay ka gumatang iti lakok ang Magic Banana. Nagdadakkel daw. Sa palaang mo't dagita, apay nga the magic na. Ay, Miss Beautiful, saan na basta banana da ito lakaw? No, kaninyo da ito'y, saan kayo lang nga pumintas? Umatindog pa iti pasinsayaw. Oy, sika, respetuan na ka. May sa ka retired principal. Iso asaan nak nga awagan iti Miss Beautiful. Ay, Madam nga ron no kasta. Kandi nakida-kidaya na kasta. Nagawan ka ta respeto mon. Ay, sorry ma'am. Tapno maawan da ita unget mau. Gumatang ka ni tilakok ang Magic Banana. Kastay ko na, pang paikat iti stress, pang paatid daw iti pasensya. Sagmamano, Talo a pirasaw, kaya't nasawain, I love you, ma'am. 50 pesos. Ay no, naimas, nasamit a Magic Banana. nagnginan. Sangapulo a pisos matan Ha? Ay, awan pa'y itipuunan na, madam. Ang, sige, mabalinag, presyo agaway. Mabit lang, mama, ta isupot ka. Grabe mat day agim matang itilakom a Magic Banana, tata. Sobra mat di pa nagtawar na. Kuripot. Wan nga raw, sapay kunana a retired principal ka raw. Ang nalaing mo at umawar. Ganong kagap-gapo na lang iji parlor mi. Nagpakiday. Kat saan mat ang nagreklamo idi siningir ni Bambi iti 999. Ha? Isumilagam anay dumdumat ay kiday na. At ada nagbalin asungit silang ana. Nagkuripot anya. Kurang nala adawatan ang dilako kasaba. Tata, padasok man aramanan day tilakom ang Magic Banana. Ay kit mo na, ramanam tapno pumintas timod ma. Tilay bagbagayo mat, tata. Tapno lang makalako kayo. Ay, pagnubit Ado ti binipisyo ti saba iti salon at tayaw. Manu akilaw ti katangan. Ginulpim sa amot tun lako da asaba di tapalengke, girl. Nalakang amin, iso agim matangak iti ado. Saan ka di a paboritom ti saba?
Depende, ano niya klase asaba tidak na kamatang? Sika talaga. Tilamanan sumsumrak di tapanunot mo. Saba, kayat ko ang sawan, lakatan, kantong, wano dipig. Siga talaga. Kat, ay tamat ti kayat ko asawan. Ramanak man nga ro dito ginatang mo asaba. Ay katramanan ta, sakbay ama overripe. Tako na di aglakla ko, magic banana kano day talako na. Ay na, patsimmat. Adaya mo ti magic banana. Kunana laang mit atap na makalako. Kat, iso ah. Na, ramanak man. Opo, nagimas sa talaga dito ginatang mo asaba. Oo, kamot amangan Bambi. Pudno, nasamit. Ramanang namin Oh, magic sa talaga. Tita, anya nga iti pinalingkem? Dayta saba, Day tala ang talo a piraso asaba, asaan pa'y analuom unay? nangina ti gagatangan ita. Naskan ngagtipid. Agtipid, kat nakapakiday ka manan. Oh, nadlaw mo gayam to'y kiday ko. Kat anya nga'y, kasta ti uso nga style ita, tita. Aya, sulit nga rod ajay imbayad ko a 999. 999? Nagnginamutan? Syakla ko man atin ang kiday kan kanta syak ti binayadam iti 999. Sana bale, napintas mo ti resulta na. Kanjak pa tiyan nga ammom ti mangkiday. Day talang mat mangalay ti BP kan sugar blood ko ti ammom nga ramidan. Private nurse na, auntie. Sanak a beautician. Mabisina kon. Kanagman da ito'y may saasa ba? Muray ka numami nun. Ay, makapaboring mat. Maboring ka, asyak ti kadkadwam. Di nakmat ngamin palubusan ang mapanagaw ting kadagiti barkadak. Katasino nga iti kadwak dito'y balay. No nakiasawa ka mga minidi akas ipilpilit ni lolo ken ka, o di adda kumakadkadwam ita dito'y mansyon mo. Girl, ang dapat ka tinabati dyan sa baginatang mo? Tapay. Kaya't ko pa eh. Indulin kun kanagmatan day chay. Nagimot kan. Mangtid ka man iti maysa. No, manuntikin nan mo. Ita, dumawat ka pa'y laang. Sa baling agpayso tiraman na si ka. Kasla magic agpayso. Ay, mapan kamot gumatang ano kayat mo. Adapay nga ta? Jaklaan mo ta medyo lumakayin jaglakla ko. Ha? Nalaka mabirukam, ta ipukpukaw na, jila ko na. Magic banana! Umay kayo, ano man ang tilakok ang magic banana. Pangpatid daw iti biyan. Nagiti agngangabit ita, umay kayo, gumasang. Ito'y matlagayang masungat ipaglaklak ko iti sabang. Ay, gumatang ka, ay naimas na ito'y lakaw. True. Iso ngay mayak ta gumatangak. Oy, da kayo. Gumatang kayo ni tilako ni Manong... Cardo! Ay, wen! Manong Cardo ang magic banana. Ngamin, ad aftertaste na no kanam. Love! Charot! May kayon! Umad-adudan, umas-asidagan na kita gatang. Nalaing ka nga endorsera, baklita. Sige, libre, nagpili ka, iti kayat mo. Siyempre, tikayat ko tinatangkad. Ha? Tita! Tita! Apaya kasla excited ka, Nagimas di ginatang mo asaba. Idikinan ko. Kas na nabiyag tiriknak. Oh, anya kalukwan day tayo pagpagam. Apay atalo lang ti ginatang mo. Ninayunam ko maa. Itad mo dyan sweldok, tamapanak gumatang iti may sasapad.
No kasta, pudno di ipukpukaw di aglaklako, a magic banana di lako na. Tita, kasarsarita ka. Ha, ay niya di kunam. Jay sweldo kon mapanak gumatang iti saba. Ay nasaan a basta-basta sa baday chay. Ti awag day jay kat magic banana. Kasta ka di? Isumat lagayam Naggatangam iti dayjay? Among Bambi, adamat gayam sweet-sweetik mo anya. Idi adda sabak, inikan ka. Itatasi ka tinapan gimatang, ilamlamang mo jay ginatang mo. Mapan kamat gumatang, Tinan ko amin na. Ay na, pangaasim tasaan ka dumawa, tasaan ka nga ikan. Nagimot ka matang. Ado tila ako ni Manong Cardo ang magic banana. Ingka gumatang no kayat mo. Nagrigatan biyag ko, tiyag may maysa, kan ka na yun lang, asiliwakin ka, alang arudan biyag ko, ginagad baybayan, tanal Pasko nga inkari at di kalipatan. Ay na, iswada kayaw ngag may maysa dita, umay kayaw gumatang iti magic banana. Mayat akad kadwa iti panagbaybaysa. Umay kayaw. Mayat mati kakantam. Ay, si kamot gayam, napintas amadam kaw. Gumatang kan madam, nusika ket agmaybaysa iti biyag. Nay, apay nga mo ngagmaymay sa Ay, napugpak lang mo madam. Ay, mano akilo ti katangam, madam. Mabalin ka di ti agpay deliver. Jak ngamin maawit no gumatang ak iti ado. Ay, katuon madam. Adamot motor ko apag deliver kaw. Ibagam lang, no sa dino ti balay mau. Ay, awan matlangan ni Jenny. Dayta katirigat na, no naawat nan di sweldo na, tasaan na ko na malagip nga awidan. Sapay awan kadwak dito'y balay, nakaulimag. Ha, ay jay agi deliver iti saba. Nagsapamatan nga imay. Good afternoon, madam. Ay na, nagdakal mo tanda ito'y balay mo, madam. Mano kayo ka rin agigyan dito'y? Agmay saklang, apay? Ay, eksakto, di kinantak. Nagrigatan biyag ko, tiyag may siya. Kan ka na yun lang, asiliwakin ka. Malalala, ibaba mo dito sa banga in order ko. Ay, madam. Isirikaw di tamansun mo. Tapnusan ka na marigatan. Ay, madam. Adalang mandamagaking ka. Kat saan ka kumangagong ungita? Ay nga dayta? Hapay ngagmay sa ka, nga gigyan dito nagdakil abalay. Awan ka di asawa, wano anak mo, wano apu ka. No ada nakitam, o di iso ko madaytan. Ha? Nay, nakaungit kan sa matin, madam. Ay, agdamdamaga laeng, madam. Ala, bayad akong dagiti in order ko asaba, tagawid kan. Ay, madam, maudi asaludsod. Single kayo pa'y kaday. Nagawan kat amuto mo, tagdamag-damag ka iti kasta. Ha? Jakla human gimbat-gatang iti sabakan ka, bastos ka. Ay, saan mo't kinabastos ti agdamag, madam? Tasyak, napayagan abaluak. No, kayat mo di, duwatan, Ay, madam. bastos ka talaga, awan respetom. Ops! Saan ka nga gungad, madam? Mapinpinta sana king kakay. Maibagay unay day tarupam dita kitay ma. Kursunadak unay, madam. Ramanam da ito'y magic banana alakaw, madam. Tapno may katistis mo. Naimas da ito'y, madam. Ay,
Wan, naraman akon kat talaga amayat. No kasta mayat kan nga may kapasyaran dito yung mansyon mo, ito na rabay. Agari making ka, aging gasong batanak, iti nakasamsam it away. Sige, sige. Umay ka nga ruda. Orayan ka. Ay, no! Ay, laki din ni madam ko na ya. I love you ko na balangan. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Naimbag abigat mo, Mare Odette. Kastamat kan ka, Mare Lydia. Anya ti umay mo gatangan, Mare. Saan ka gumatang, Mare? Umay ko lang kumaibati lang ti bayad ti parcel ko. Aga, sumanday ta, Mare. Di ka mo't maibusan iti parcel. Pangkusina ti in-order ko, Mare. Awan nga min oras ko amapan iji sentro. Sakit ada trabaho ita, Mare. Nimot na nang, busy iji garden na. Awan ti mang receive. Kan may mayat matlaang no dito istor mo ti pangibatsak. Iti kasta, kat saan mabanog ti delivery rider amapan iji balay me. Ay, uwan, Mare. Okay lang. Mano ti parcel mo, Mare? Dahito ti listaan, Mare. Nakalista amin dita. May sa rider ti umay mangi deliver. Uray saan mo nga alaan ti barya, Mare. Ibagam keep the change. Tip para iti umay ag-deliver. Ay, okay, Mare. Bali, talo a parcel ti receive ko. Wan ko, Mare. Dahito'y mat, parakan ka. Tapno adamot ati gunggunam amang receive iti parcel ko. Ay, okay, Mare. Agyaman aklaunay. Isupay mo't dayta, ah. Hello, sir. Hello, madam. Ada ti talo a parcel mo. Pangideliver ka di. Ada ka dito'y balayaw, nga mawam mo tao. Aywan nga agpaiso. Nalipatak mo nga, nag-text kada kayo, sir. Ay, pasensya kayon. Awan tao di tabalay ita. Iti ayan ti kumarik laangan ti pangideliveran nyo. Ada ka dito'y imbati yung pagbayad yun dyan, ma'am. Wan, ada kwarta nga imbatik iti kumarek. Saludsudam to, iti store na. Okay nga rod, ma'am. Agyaman na klaunay, tas sinumbatan nyo ti awag ko. Awan anyaman na, sir. Pasensya kayon jak na sungbatan ti imo na nga awag yo tamadama ti trabaho. Naimbangal daw yo, madam. Ah, dayta ka din di parcel ni Mari Lydia? Uwan, madam. Ay, nakita ka itay ngam nagdirdiritso kamat ngamin. Diyak namin amo dito yung istoryo gayam man tinang ibatyan ni Ma'am Lydia ti bayad na, ma'am. Wen, kanayon ngamin nga awan tao di tabalay da. Busy da. Iso asyak mo ti pangitaltal kan na iti bayad ti parcel na. Ay, mano nga minon dayta? 1,257, ma'am. At iti bayad. Awan ka diti lower bill yo, ma'am. First deliver ko pa lang amin da ito eh. Awan pa iti barya. Sige, mang tedak iti 1,3. Bali, adda suklik a 43 pesos. Ay, agyaman na klaunay, ma'am. Ay, pasensya kayo na. First drop ko ngamin da ito eh. Ay, okay lang. Adamot siguro 43 pesos mo dita. Ay, adda, ma'am. Mabit lang, terwar ko. Ops, ano di nakita ko, Odette, bakit? Na, apay akasta ka man ng Ignacio. Anyat parikot mo. Anya di nakita ngay may da in-deliver. Anya kalakit din ayalakay. Saan ko ako ko dayjay, anya? No saan mo ako kwa? Kita man nga ron. Na, di ka mamati kanyak? Kita atap no makasigurado ak. Amangan ko nak no ul-ul, budan nak manan.
ang mga nudyak mapupuutan kat maibus ti puunan ti store. Aday tao, mingmingam man anasaya at nunagan ko dayta. Nagan mat ni Mari Lydia tinakasurat. Wan, taparsel ni Mari Lydia talaga dayta. Imparisib na laang kanyak, tabisi da. Awan tao jabalay dayta. Kunaklakit din no parcel mo manan. Saan ah? Mapan ko pa'y alaan ti parcel ko iti ayan ni Mari Odette, nanang. Di udit mo, pi, ka na yun ti pagibat-batsyam iti bayad mo iti parcel mo. Amagan dumataktak mo, pi, man jay tao, anak ko. Nanang mat, saan ko mat aliblibre ang ti serbisyo na? Anya nga raud. Ikak mat iti kwarta na, nanang. Ay, nasayat nga rudano kasta. Tapno awan may bagbaga na kang ka. Wan nanang, amok daytan. Mala, mapanbungar wudan alaan, tapno di ka marabyan. Ang mga no agtudo pa ikit de, inton madamdama. Da kayo mampailang tagbantay dito istor, tata. Sa dino ti papanamaya Odette anak. Mapan ko itulod ti order ni Mari Sasa ijabalay da, tanag-text itay. Saan ka no ama kaumay? Agawit ka dagos Ang mangan kunak no mabayagan kamanen ijay. Anya lakit din ni tatang. Wen, agawid ak to adagos. Ay wen gayam, no umay ni Mari Lydia, itadyulatan ti parcel na. Ayan ti parcel na. To'y taluan na kasupot, tatang. Kukuha na amin da ito'y. Okay nga raw. Awan ti sukli na. Awan, tatang. Ti parcel na laeng, ti itadyo no umay na alaan. Da kayo maggahem ti agbadbantay ti istor ni Mari Odette, Tata Doming. Siya nga raw. At da in-deliver na itayan na sasa. Kapampanaw na laeng itay. Kasta ka di, Tata? Ti parcel mo ka da iti gagaram. Wan ko ma, Tata. No adda imbili ni Mari Odette kada kayo Ay way. At da talo a parcel mo ditaoy. Husto ka da talo laeng. Wan, Tata, talulaang nga talaga ti parcel ko. Oh, awatem na kaong. Agyaman ak launay, Tata. Awanan yaman na. Awan mo ti parcel dito, tatang. Imay ka din ni Mari Lydia itay awanak. Way, himay na inala itay. Anya nga itimbaga na kada kayo, tatang. Awan matkit day. Nagyaman laeng. Okay nga rod. At least, naksayanan ti pampanunutek. Awan ka rin, Aramida. Mapanak ko mapay di kusina. Kasangsangpet ko lang, tatang. Apay aya, amapan kayo iji kusina. Sikapay lang tagbantay ti store, tagtimplak lang iti kapay. Di man unay takapi, tatang. Wen, basit lang anak ko. Agatas kayo laangan. Narigat no kumaro man ti an-an na yan yo. Da kayo matlaang ti kaasing. Si ilaw di kinasarita yung di cellphone yun, nana. Di antim asusana, anak ko. Apay ka, no? Agbakasyon da angkel mo, Lucas. No kasta? Agawid da di ti Pilipinas? Wan, into no may alawas ka, no ti isa sangpet da. Anya nga ro ti plano yun, nanang. No awan ko matyaramidam, agpasyarta ko may di lugar da.
Mailiwak mo taon ka nagiti kakabsat ko, anak ko. Kasaditak nga muna ti boss ko, nanang. No umanugot, di mayat. Mabalin nga agpasyar tayo. Manungal daw ko mananang. Uray, dual daw laang anak ko. Mabalinan day jay. Tinapatag, kat makitak manaon nagiti kakabsat ko. Uray adda video call ka sa balilat tamot at personal. Okay. Ipadas ko akasarita ti boss ko, nanang. Katsapay la ko mga rod to umanugot. Awan ni kumari mo din. Nagpurkes itila ko na. Anya nga oras nga ta nga agawid tata. Dahil lang, tijak masigurado. Ada ka di ibagamken ko na? Ibatik ko mamanon ti bayad ti parcel ko. Agawid kami ngamin iti lugar ni uncle ko kat awan ti mabati iti balay. No basta ibatik ngamin iti gate me, amangan mo to andamang takaw. Ibatim latan kanyak. Syakton, timangtad ka ni bakat ko. Okay lang ka di? Wen, okay lang. Saan mo ta narigat na ita trabaho? Ited ko lang mo. Ay na, agyaman aklaunay. Dahito iti bayad ko kas iti sigod. Pakibagayo kan Mari Odette, asaan nan nga alaan ti barya. Itad na laangan iti rider. Dahito yung mati para kan kwa na. Tapno adamat gungguna na amang receive iti parcel ko. Okay. Ibagak to kan kuha na itong sumangpot. Ulitam tumutla nga i-chat Taamangan na da malipatak nga ibaga. Idulin mo na iti bakit. Na? Anya day ta, Ignacio? Bayad ti parcel ni Kumarim Lydia. Si kakanumanan ti mangi-receive. Day talaang tinted na? Woy, di mo kano alahan ti suklay. Itad mo langan iti rider. Na? Awan timbati na agungguna? Iso da ito saan na naka-envelope. Para ken kakano. Kunaklakit din no nalipatan na mutten. Anya kalakit din bakit. Kumarim mo't di tao. Apay masapol nga ikan nakapailang iti gunggunam. Ay kat syempre Saan mo ta mabalin na libre na ti serbisyo? Anya kalakit din, Ignacio. Di mo ammo ti kunada nga extra income mo. Naimbagngal daw yung ma'am. Parcel ni Ma'am Lydia. Mano amin? 963, ma'am. Bayad. Ada pa'y suklik dita, Uwan, ma'am. Ikan naklangan iti 3. Taikan kayo ti 40 pesos. Anya lakit din. Pasensya kayo, ma'am, Agyaman ma'am. Ikan kayo mo iti 40 pesos. Agawaam, tani. Ada pa'y gumatang. Parcel ka din ni Lydia da dyan? Wen lakay. Apay nalam pa lang ti sukli ngay. Ha? Nakita ngayon nalam ti sukli bakit? Imbagak mutkan ka nga itad mo iti delivery rider ti sukli. Tip na kano kung ti kumarim. Ay, kuwang amin lakay. Anya kalakit din bakit? Para 37 pesos lang, kupitan pa Na, di mo amaw ti kunada nga extra income si ka, Ignacio. Saan na para kan kaday ta akwarta ngam alam kit din? Agawam matpi man di delivery rider iti kastangar aramidam baka. Hello, sir. Yes, ma'am. Na-deliver ka din ti parcel ko? Uwan, ma'am. Nasayaat mat nga rod nung kasta. Intad ka di ti kumarik ti tipyo? Tip? Awan mo't indad na, ma'am. Ne, kasano nga awan? Kat imbagak mat nga oray saan nan nga alaan ti barya. Iso ti tip mo kuma. Tunggal aday pa-deliver yung parcel iti store ti kumariyaw, ma'am. Kanayon ko nga ito ti bariya king kwa na, ma'am. Anya? Ay, unay na di Mari Odette. Tunggal mangibati ak ijay, kat ada ka na yung ti tipyo.
Awan mo tititid na, ma'am. Ay, oo na yan. Ala, isend mo ti Gcash number mo kanyak tamang isendak, sir. Pasensya kayo na. Dak mo akas tagayan ti aramidin ti kumari. Apayan, Lydia, anak ko. Anyat inaramid ni Udit, aya. Ag-agawan na, dagiti delivery rider, nanang. Ag-agawan na. Wan nanang, di na ito ditip para ko makadagiti mangidil-deliver iti parcel ko. Ibulbul sana mo't gayam. Anya, Talaga asan ang mapagtalkan dahi ako mari. kasano nga rudan day ta? Kasaritak to ano agawid tayo nanang. Saan anasaya at tikas di nga aramid na. Uray na minsan, awan pa'y gayam tinaited at tip ta nagdiretsyo mo't gayam iti bulsa na. Adto iti parcel mo, Mari Lydia. Agyaman aklaunay. Awan anyaman na, Mare. Aywan gayam. Intad mo ka di tip para iti rider nga may nang i-deliver, mare? Ay, uwan, Mare. Apay ka di, Mare. Ay, di ka man agul-ulbud, mare. Ay, anya kalakit din aya, Mare. Sa anak mo't nga gululbod kahit. Ay, nakasaritak ti delivery rider. Anang i-deliver iti order ko. Kat naku na, al-alaam ka no, ti sukli. Ha? Saan anasaya at ti kastamare? Agawam mo, ti padam a tao. Ay, adamot intad ko, Mare. Mare, di ka kadi agulbod. Tadjay delivery rider a mismo ti nakasaritak. Isu tinang ibaga nga awan mo tititid mo atip. Saan anasaya ti kastang aramid mo, Mare? Al-alaam ti saan mo't aparakan ka? Eh, Mare. Maudi day to yun nga iparesib ko kan ka, Mare. Adala nga raw dan tititid ko agunggunam. Kastapay ti aramidam mas. Anya lakit din. Anya kalakit din anak ko. Para kwartalaan. Isupay kumamot day jay at tatang. Sayang. Awanan ti extra income ko. Ikan na kalangarudan ti kumari mitigong kunam. Tagi kurangem pailaan. Nailaw anak lang, tatang. Anya nga ita. Nakarkaraw nga awan extra income mo. Day tangarod, tatang. Isupay kumamot jay itad ni Mari Lydia agunggunak. Day takot nga main. Agawam ti saan mo taparakan ka. Anya nga ita. Di na kan pagtalkan ti kumarim. Ay, sayang at talaga, tatang. Agbalbaliw kan anak ko. Dakas ti kasya ngay naramid mo. Wan, amin tayaw kat kayat na ti extra income. Gamno sana parakan ka. Di mo kumamot ibulsaa. Di mo agawan ti sana parakan ka. Di kagbalin ngagtatakaw, gapulang iti kwarta. Iti kasta, sana madadaal ti panagtalag ti padam a tao ken ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ito'y lang gayang ti ayan mo anak ko. Anak lakid din no rimwar ka. Sa dino kumangay ti daddo maapapanak kat matutudo mat nga rod tatang. Aglablaba ka manahin kat saan pa'y anamagaan na itinlaba mi dinapalabas nga aldaw. Ay nalakit din ni tatang. Kapilitan saan mat amabalin abaybay aklatan nga agbuot dita. Wan angam saan to amamagaan day ta. Napigsapay lang titudaw. Sakit awan ti spinner wano dryer tayaw. Sana bali tatang. Nalawa mo ti inaramid yo apag isalapayak.
Maanginan to. Wen ang... Ay natatang, no sa anak nga aglaba, awanin Awanin ti isuot tayo. Sige. Si kaman langan ti makamaw. Ay nyalakit din ti kastoy. Madiman ang timud mo bakit? Papayakas taman ang tilangam. Di mo tan maidrawing. Masikuranan ko lakay. Anya ti pakasikura maya. Kasano ngamin, manung aldawon ang nakahanger dagita abado. Hindi matan mamagaan. Gagangay na ata matutudo kat nga raw. Anya pa'y ti maisuot ita. Talo alawasan a diretsyo ti tudo na. Dahil nga raw. Sapay awan laundry shop dito lugar tayo. Kita man no adda masingir mo. Gumatang ka iti spinner wano dryer. Tapno saan tayo nga agparikot no kastoy ang matutudo. Uwan bakit? Di ka matanagan. Yornungak day ta. Ada na panunot ko, nanang. Anya day taan na panunot mo, noy may anak ka. Ado dagiti kalugaran tayo nga awanan spinner. Anya nga tano pagbalinan tayo a negosyo ti dryer tayo, nanang. Ay, wala anak ka. Mayat day taan na panunot mo. Nang runa ita matutudaw. Ang manungay nga tati singiran ta, nanang. Per kilo lata numano ti rate ti daduma. Di isumot ti singir manakaw. Agsalud-sudak pa nga muna iti kumarik nga adda ti laundry shop na iti sentro, nanang. Diyak ngamin kabisado. Ang mga nubastag presyo kat ibagada nga overpricing. Mabalin lata mo, tanakaw. Isupay mo't ano adda maurnong mo. Ada kayang dryer yaw marinoy may. Kagat-gatang milaang day ta a dryer, pare. Mayat na ita negosyo, nang runa ita matutudo. Wan nga rod, amangan ko no kayat ni Marie Glory ti agpa-dryer. Manung aldawon nga agtudtudo. Sigurado naurnong mo ta natin murang yaw. Uwan isumat ti parikot ti kumarim. Awan mat ngamin ti dryer may. Kapan ko na ta iyumay na ta i-dryer tayo. Nalakalaang mo ti singer ko. Ay, sige, ibagak to kun bagat ko. Ado ngamin na dyan. Dita duma, labana pala di na panabas sa lawas. Ngaging gay takot saan pa magaan. Talagaan narigat ang mamagaan ti bado ita. Uwan nga ron. Naimbaglangan ata da dryer yo ang mapalin na pakiusaran may. Sana na masapol ang mapan kami pa iji sentro tapno agpalondre. Kung ti solusyon iti parikot mo, Glory bakay. Gimatang ka iti spinner, agaton? Saan pa eh? Saan madgayam? Kat anya a solusyon nga rod ta ibagbagam. At the dryer da marinoy may. Ipapaabang da? Saan? Per kilo. Itulod mo nagitibado tayo ijay, ta ipa-dryer mo. Nalakalang ti per kilo. Nagadutibado tayo. Kan may isa, nadagsan ang mabagkat. Nang runa kit nabasa. O di tulungan ka. Saanon? Kasaritak laangan ni Marinoy me. Tati dryer na laangan ti mapan mo buludan. Iso ti abangan tayo. Hello Marinoy me. Abay ka di, Mare. Nakaawag ka mat. Nadamag ko nga da dryer yung Mare. Mabalin a buludan. Ha? Yag mo dagiti bado iti balay, ta siya kung ti mangi dryer, Mare. Saglalakalaang mo ti per kilo. Ikayat ko asawan kat ti dryer yu ti abangan mi, Mare. Mapan ko ipaalakin nila kay ko inton madamdama. Ay, pasensya kan, Mare, ngam saan mabalin nga ipabulod mi ti dryer mi. Ado nga mintibado mi, Mare. Nadagsan a mabagkat. Sapay matutudo. Saan ko nga ipapaabang ti dryer mi, Mare? Pasensya ka na, ang mga numadadaal kit di.
No kayat yu ti maki-dryer, umay kayo langan di ti balay mi. Anya lakit din. Di ka mo't makaawawat, Mare. Makapadismaya ka. Nadagsan nga rod tibado, May. Di ka makaawawat, May. Anya? Saan ang mabalin nga laan yu ti dryer? Tadda ti nakapila nga i-dryer mi, Mare. Hay, saan kami nga agpa-dryer? Kukam lang ta dryer mo. Di ka agkasta-kasta. Taamom nga awan ti permit mo. Ipulong kan tupay kadagiti masagnan. Ay, kunak lang no makidryer kay ti kumaren, Glory, anak. Ay, saanan ang natuloy, tatang? Apay ngay. Sapay napigsaman ang titudo na. Asano nga ruda na mamagaan na itibado tayo no kasta. Makapadismaya mo ang aming tatang. Iko na nila kayo mo kat saan mo't anangin at isingsingiran ti kumaren. Win angam nagado tibado tayo. Mabanugak lakit di amang bagkat. May mayat no ti dryer da ti mabulod. Ta isulaang ti mabagkat. Nakitak itipos na kat basit mo ti dryer da. Nalaklak ako madayjay ang mabagkat. Ngam di namot kayat nga iso ti maabangan. Anya lakit day anak kaw. No di na kayat, di sikat ti mapanejay. Ay, saan ang tatang? Rupat kwarta mo't dadya babae. Dakdakkel siguro ti income na no per kilo. Iso adi na kayat nga ipaabang di dryer da. Amaw manak kaw. Saan nga umanay day ta apakaupayam. Basta siyak na dismaya akong tatang. Da kayo no kayat ko ti agpa-dryer kadakwada. Di mapan kayo lang. Itulod yung magdagiti bado yung. Anya lakit day. Kapula ang iti dryer, kastamutan ti ibagbagam. Di ko nam kanya kat agpa-dryer da Glory. Apay nga awan pa ilaang ngay. Sana matuloy, nanang. Na, apay ngay. Saanan ata sa bali mo ti kayat na. Kasano asabali ti kayat na. Ti kayat na kat buludon da day ta dryer ngam jak imanugot. Kat day ta tinakadismayaan na. Aywan, nanang. Jak man lakit nga agpasyar-pasyar day ta dryer. Tanariga ta no madadaal. Ay katwa na anak ko, di mo mat mabantayan. May mayat no isudalat ta ti umay agpa-dryer dito'y balay. Isumot lang ti kunak, nanang. At least sigurado a safety ti dryer tayo. Apayan, Glory. Unak man no ipa-dryer mo na kita abadaw. Nabasalat tamad. Sa anak-anapan lakay. Ita niya aga po. Bay amdagi ta abado dita. Mamagaan dan tulat ta. Nga manong aldawan na ita anay hanger. Umangot ton ara kita. Agin tumot siguro. Alangarin nga rod bakit? Di ka makaawat. Sikat mapan iti ayan danoy mi. Kitaam laang tadi mo iramraman apaki-dryer dagiti badok. Nani? Anya man ang tinakaupayam. Saan mo't nga rod makaaawat dayja a babae? Tilaang mo't pagkwartaan na ti amuna. Nalaklak ako matitrabaho no jay dryer dati buludon tayo. Saan tayo nga agbagkat itinabasa abado? No di da kayat nga ipaabang ti dryer da, si kalatan ati mapanijay. Ay saanin? Makapadismaya launay mo't. Kasta ti ugal yan dayja anoy mikot. Awan mo't permit ti negosyo da a dryer. Anya laki din. No di mo kayat, siya ko ti mapan. Ipa-dryer ko ti bado mi ka ni tatang. Ay kumapang ka lang ano mapan ka. Anya kumaita. Mari Noemi, Mare, Oh, sigamot gayang pare, apay. ipa-dryer ko man to ibado mi, Mare. Unak man no sana kayat ni Marie Glory ti agpa-dryer. Nasakit ngamin tinakam na kanyakat. Bado mi lang ka ni tatang ti pa-dryer ko. Ah, kasta? Taka mo, kita dya kumarin.
Saan la napagustuhan, malakamot na mapupay. Gapo lang iti dryer, kumkumpurm iti bagbagana. Day tamot la ti jacket iti kumarek no daduma. May samot adi makawawat. Ang adamot na akan ko na day ta. Ala, muto yun day ta ipa-dryer mo. Anya nga oras ang malpas nga ta? Dapat tinakapila. Iso nga inton alas 3 siguro. O sige, iranak tumanan ti rumarinton malam no sumardang ti tudo na. Dapat i-dryer yun nanang. Madon samot da agatunday ta anak ka. Kunak man no saan akayat ti kumarem ti agpa-dryer. Talaga asaan nanang. Bado da pari agaton kan tataduming laang daytoy. Ah, Ano san nyo pa'y laang ananang? Saan pa'y ngamin analpaster aramidak? Tulungan kay tulaangan inton madamdama. okay laeng anak ko. Saan mo't anarigat unay ti trabaho? Naikilom ka din da kita. Nalpasan nanang. Kitaan nyo laang tadiyo paglalaokan. Ang mga no agsisinukat dagiti bado dagiti customer tayo. Wan anak ko, siya akong ti makaamo. Ay, napiksa man ang titudo na. Ay maglangan at nakadanon at niti balay sakbay ang nagtudaw. Wen nga ron tatang. Na, day talat ta ti badaw. Agsukat ka man mo't anak kaw. Ni tatang mo. Ti kawas ko pa ilaang mo tinadlaw na. Wan ata badong pailang day tay di napalabas nga aldaw. Awan nga rodan ti maisuot ko tatang. Apay nga min ayan ipadrayer mo mo't nang iti badong iti gayem mau. Ay, saan ang tatang? Ibabam nga min ati pride mau. Gapo lang iti dryer. Anya lakit din ni tatang. Jak nga rod kayat nga ipa-dryer dagita abado. Basta nga runan. Ano sam, ti saan nga agsukat iti manong nga aldaw. Nay. Kita ang mga nagreklamo nila kay mau. Si kadumot lang tagparikot no ko Bakit? Agsukat ka man mag. Anya lakit din agaton. Di ka mo't makaawawat. Di mo nakita dagiti badok ang nakahangar. Idi pa'y may sangal daw ana magaanti impadrayer mi kanitatang. No impadrayer mo ragita badom, di adda kumamot may suot mo. Ay, awanan. Makabulan na ito atudo na. Ipa-dryer kunto ijay sentro no adda pagpasentroak. O na yun, bakit? Bagkatam na kita, kat nabasamot nga raw. Maan-ano nga min ay ti pride mo. Saan nagaputa di ka napagustuhan akat maupay ka mutan. Hay, kunamlan asino mga amin day taanoy mi. Awan met nga rod ti permit ti negosyo na. Permit pa lang ti birukam. Di ka kidyagyaman, tanda pakiusaran tayaw. Itapay laang, ibaga kaun bakit? Sabalin ti payud mo. Iso apang asim, agpulas kamutan. Rumwarak di tatang. Sa dinaw ti papanam si kagluray. Mapan ko ipa-dryer dagiti badok. Nasayaan magtaan na panunot mo na ita, anak. Agreklamo mo't ngaminin nila kay ko tatang. Sakto pa'y nga amam nilakay mo kitlain ti saan. Alawanan tatang. Agrubwat akon. Tamangan no anya pa'y ti papanan ti saritaan. Mabagkat mo na kita. Subyak to anti daduma. Hindi kay rumwaran. Tamangan no maarbisan kayo.
Narigat no da kayo tang sakit. Sapay may sa kayo mo't asensitibo. Sa dino tinapanan ti asawak tatang. Lapan itayan ti kumarin na anak. Apay ijay tatang. Mapan na ipadrayer dagiti bado na. Nasayat mo't ata na panunot na dayta. Napilitan lang ta awanan may suot na. Amang ano bumayag pa iti monsaon. No maminsan mo't ngamin ni Glory. Nalaka ang upay. Nakunampay anak ko. Ang tinapatag, nagpakumbabamot lang. Naimbaga bigat mo, Mari Noemi. Anyat masapul mo, Mare. Anya day ta binagkat mo. Badok, Mari. Ipadryer ko kuma nung okay lang kan ka, ah? Okay lang, Mare. Ala, yag mo ta ikilo tapay. Mare, pasensya kan kadagiti na isawsawang ko iti kalabas. Okay lang, Mare. Anya lakit din aya. Sigurado ka, Mare? Saan ang nasakit tinakam mo kanya? Okay lang, Mare. Maawatan ka. Saan mo't nga umno arason day ta dryer tapno guraan ka iti kastaunay. Apay nga talangan nagawid ka, bakit? Ata inuray ko pa'y tibadok nga impadryer ko. Nagpigsama nga min titudo na itay. Iso nga inuray ko asim mardeng. Okay, namagaan mo't lang nagitiba daw. Alakay. At damot lang ang isuot ko. No, di na palabas nga daw kumapay nga yung padrayer mo, di mayat ko ma. Huston lakay. Di mon ipalagip ti bidot ko. Nakaamiris akon. Ken napagsaritaan mi metlangan ken Marinoy mi ti parikot iti nagbaitan mi. Nasayaat kami manin iti kumarek lakay. Nasayaat mo't nga rod no kasta, bakit? No maminsan ngamin, maawatam ko man ni kumarem. Di mo ipilit ti kayat mo, kan di ka kumamaupupay no di na ka mapagustuhan. Lakay, saanin ang maulit? Talaga akam malik day dyan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.